Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemangling tanu sikwallah membegin tanu so makna salam gitu so kalilintad gu kada rayu-rayu ginawa. Pemangling tanu sikwallah taufikan tanu niya sisageng kaya mga namba agawi sisageng kaya bulan Ramadan kapala pangka ini sampai tanu sageng kaya ashul awakhir. Isa pepenagung tamanan tanurun nana suditan di kandara-dara sisageng kay Lailatul Qadr inan so kagagawi amas mapya adigeng kutuasang gibua ulan-ulan liru mga pagaria mga bangsami nana ay niya bandingan tanu imantu nana sundauan akekwa sisageng kay bulan Ramadan. Kagi kenabe ni matag suguan abagi buat kia sugur tan wallah sadad nabatan kekuan dawan di mangurip Allah kagi kinangnan na maswatanu sundawan aminitan ngumartanu aging ke bulan Ramadan pagan endawan aminitan ngumartanu aging ke bulan Ramadan nasukabaluitan wa mga urip Allah amang muttaqun maana mapapada dalam mertanu agyang kutuat takwa. Anda man yung tumangurip ng Allah. Ilain tanuman sukya pangad ng Allah. Sabadi pitero yan. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Daabakan singayo pamikiran o dinahadap sakiad ng kumanga jin gusto mga manusia inunta sa anak kuiran masimba. Inunta sa anak kuiran masimba. Ay pa kayo mga urip ng Allah na antu na apman hadap wallah sa kasimba tanurun. Inunta na sugu ng Allah aging kutwa kasimba tanurun. Na ay hadap wallah inunyarta na sugun susimba kaanta no mabaluy ang mga muttaqun ang mapadal mertan aging anamtun sa takwa. Ilain tanong managing katiru wallah. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai sekan wa mga manusia na simbaan niyo kuto simba u'budu ibadah simbaan niyo sukadnan niyo ammiya dan nakano gumiya dan kumyangaw na niyo. Ando na sabab pun mga urip ng Allah na tigyan na la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Bakalu-kalu na mabaluy kanu ang mga muttaqun mapadan kan wagyang kutwa takwa. Sama nuto mga urip ng Allah na umalingan tanong. So kaya pangad no Allah kaya adnan yang ku mga jin na gusto mga manusia na antunay hadap yanun aya hadap yanun na su takwa. Aya hadap yanun na su simba ibadah. Na antu na manihadap yan sisagyang kutwa ibadah simba na ay hadap yan sisagyang kutwa ibadah na su takwa. Inutigtan wagina ni miyaka na laandauan. Aminitan ng umartan wagin ka bulan Ramadan gyan kan namtuan sa takwa. Na, ilayin tanong sukatirwang naman numpang saging yakapamusay ko Ramadan. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai sekan wa miya maratya na ini paliuga terkanu suka pamuasa sa lagid no kini paliuga teng kumyangaw na anyo antunay sabab yan na ayas sabab yan na la'allakum tattaqun bakalu-kalu na mapadalam kanu su takwa mabaluy kanu amang muttaqun. Aya pa kay sa mga urip ng Allah tigtan wa kaya pangadno Allah minisambirun na susimba kagitu hadapon na tigtan wa manay hadap si kusimba na gitu su takwa. Natigtan wa anto na mambisi unga agyan kan na takwa. Na aya unga agyan kan na takwa
na summa sukatir wallah wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Gu idulu susiran tu amya pada dalam kira su taqwa seikukan naniran. Zumara siku kasurga aniran, mana indulu gagiang kota mga muttaqun siku kasurga aniran. Zumara ay grupo-grupo. Maana ay maka pemagpadana sam lagi-lagi sa aman. Giyan na ni kapakasultan siku kasurgaan o Allah subhanahu wa ta'ala. So, giyan na ni mana andauan amin italing magtan wagyang kaya bulan Ramadan. Mabaluitan wa mga muttaqun. Nah, Antunaa mangurip no Allah imtun sa taqwa. Kagi ben makukuha pa na kasablawan o sabad sa kapanggirawan na ayaki taqwa nakakwa na matangap kedusa sutaw amay kalagidanan. Diyan ka nabas sa taqwa na siyanan miya kapuun siku bas araba waqa yaqi wiqaya. Emanan yan na lininding. O di na pamana inawat sisagyang kuta marata. Ibaratnya lagi dagi yang kutwa katir wallah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Hei skanu mga manusia na lindingan yu aginawan yu puun ku kanarakaan nagulindingan yu romso mga pamilya yu. Sama no tumang urip no Allah na tigu mangulamatan waging kana taqwa agi miya kanana andauan aging ke Ramadan na kuwa ka sa iplinding ka si iku ginawang ka antattakhidha wiqayatan bainaka wa baina sakhati rabbik. So kakwaw uripan sa iplinding yan sa ginawan yan puun kurarang ito Allah subhanahu wa ta'ala. So kakwaw uripan sa kalong sa kikalong yan si sagyang kutasik sarong Allah subhanahu wa ta'ala. Maana pagawatan ka aginawang ka puun kumagalbag ay kararangit wallahu isa sa parian. So gina ni mana amin italing martanoging ke bulan Ramadan. Liusan nabatan dun pemimikiran aging ke amana taqwa na minus saging kota diun di kap manay sa pengiraw tanwa kalaksi ko Allah kasanggila kudusa. So mga ulamatan na isap kaluiran na lagi Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu na tigina antunay ma'an at-taqwa. Tigina aya ma'na at-taqwa na paganayro na tigina al-khawfu minal jalil. So kalaksi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'ana miya katud mambusagi ang kutu hadis o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigina ittaqillah. Di mana taruna kalakan kasu Allah ittaqillah haitsu ma kunta. Kalakan kasu Allah so apian da ka matatabu. Kalakan kasu Allah sa apian tunay betadka. Kalakan kasu Allah minsan si ika si kudar paka odina si ikaku dinga dikapleleag. Kalakan kasu Allah si kusulda wadengka. Kalakan kasu Allah si kuliwa wadengka. Diyan ni kalak si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Di maparu abaya buwa kalak si ku Allah subhanahu wa ta'ala na igira si kasaliw. Na makasulga sa walay ka na sukan dusa na subhanallah. O di na di maparu o ba aya kalaksi ko Allah na sibu si kudar pa ka na amay kami lele ka na kialipatan ka so sambayang kialipatan ka so mga paliwater ka nababu pa man aya kalaksi ko Allah na ba si kumasa ama pipi ginawang ka di ka tamang pansi kumasa akasa sakit ka tabir tan paman sumong kasi ko mga ospital na nagkatuon ka pamanaisyan ka inom ya kasembayang ka natigyan na da kuden makasembayang samia katlugawi kagiyo di ko pagaga nanti na namatan tuaging kaya kalaksik wallah sa apian to na betad nagu apian datanu matatago ikalak tanong swallah si kuditan dikin dulu na ang kusalakaw di salakaw dingka dikin dulu okay temya kasi kelkas wallahu subhanahu wa ta'ala sagyang kan at-taqwa at tigina sukalak suksi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua ini pemanan yang natigina ar-ridha bil qalil sukasuswat si kupiakim bagian kau Allah. Isain yang mana itu pengertanu si sagyang ke isan ini itu pengertanu sagyang kaya pamana kapapan tagana Ramadan aging kaya kasuswat si kutamu kahalan. Kau magin kaya kalilimud
Atabi na susabad na udisiran maka tiger. Diran magenggena ginawairan na kekwairan nagyang kana tamu ka haram. Apian tunay piyakin buntal tanusan na haram magyang kana buntal yan. Guminyiraw susabad na sadaqah na sadaqah na diuto di pamamagay para si Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa para si saging kaya pamana election udi na ba na hadapun salakaw saging kutua kasusuatu Allah subhanahu wa ta'ala. Panggiraw susaba daw pamana ku an yudanan kaginan subagyan si saging kutua pamana ira. Anak karibatanan mangurip ng Allah. Ngayon to batan matatanduag yung kuta bagyan tanong si saging kutua ira. Isa man ito nasita nung yaka supak man saging nga katiru Allah. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ay dinyo kana aging kutatamu ka si kundulu-dulu na niyo sa makanggulalan sa batil, makanggulalan sa haram. Lirupan na paman na kanaba aya pa kaanta panon na basu mga ambaw uman isaktan. Aya pa kaanta panon na ipagumpia si kuingan na ino di pagusur so ingad kagi di mi pengumpi aging kota perakon kagi di makinang lan aging kota pamanap ken di dato sa tong mabenyan mi pamri adiging kota miumpian yang sisa aging kota pamana ingin. Subhanallah pamana pia kawan-wananan mangurip Allah upuuntan di maswat sisa aging kaya halal ayat magayagtan wallah nasitan perasang si kadadagtan sisa aging kanan au pamana kasusukat sa haram. Di tanwaking gegaanan aging kutwa riskirtan wallah sa makang gulalan sa haram. Ayaman napakay sa taring manto ari mangurip ng Allah babes di iman to na mapipi aginawat tanu kapakakan tanu na halal na inu tanong nariterima aging kan na haram abad ya unganan sa kialu yaun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sumurka o Allah subhanahu wa ta'ala umaswat tanu ko piyaking bagian nagtanu wallah halal na miya baluitan wasak tanu pinakamanay tamok si ko mga tao inu tegu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irda bima qasama Allahu laka takun agnan nas maswat ka si ko piyaking bagian kau Allah kas kay miya balui miya kalalay tamok si ko mga tao. Kenapa paawing mangurip Allah aditan disusukat na may tuap kesukat tanu asimakau kitsaging kutu halal. Aya paawing mangurip Allah naging kutwa disusukat apiap na ikalay tamukyan na upunskan yan disusukat na makang gulalan sa haram na miya kalalaan na paawing siku Allah, paawing siku agama, paawing siku mga tao. So giran ikadua ini manaw Ali radhiyallahu anhu saging kana takwa agi madaan da'wan amin itani mo maaging ka Ramadan. Ikatlo mangurip ng Allah na al-amalu bitanzil kang galabaka saging kutwa ini turun Allah. Na tunay ini turun Allah ginan su Quran nabsu sunnah unabitanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabi naman lumasakit managing kaya bitatan wiman to kami awat susah bagirtam saging kana Quran. Anto na ikiawat yan si saging kana Quran. Ibetad ga kumata sa kitab o pamanatig tahi watakulay katayaging kaya Quran na bati ang karakuna. Bati ang karanguna aging kaya Quran na makagiraw suwata tabi si saging utamang wata amyang bitpipya. Si kukamati ako Quran. Makagiro suwata ama kulay na kulay na di kuman di ang kabati aging kana Quran ay bumiswak nakapagalip subhanallah na idawag ko naging kutwa kita baging kaya mga sulangat tanong sa agama natigyan nawat ama kulay inakulay anim bati anong saya anto na page liro na ama kulay inakulay bakal kanup manay aging kaya pakibati irakan sumawatan mangurip ng Allah miya awat supuso si sagyan na Quran nati anda manay kapunggal bakat tanong. So mga sahaba ridwanullahi alaihim na ayak ipapantag nila sagyan ka na Quran na dasa pula ayat ini tunusan enunta sa minimuraysiran siya butiran miyan daldal miran nagyang kuta makna niyan miya pamimikiran niran upamakuad na sugwanun nang galbak nila nagyang kuta sugwan na upamakuad na isa sa paron wallahu subhanahu wa ta'ala na itaplakiran sa ibagakiran agyang kuta pamana inisapar. So ginan di kimbara temuan si sagyan na Quran. Lagi diyan mam na susunna mga hadis unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam lagi su Quran ag susunna Nabi sallallahu alaihi wasallam alang mundunanan wahyi
amma kapupuan siku Allah managtan wagyang kutwa hadith untul hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makurika hadith na kinanglan na matarimatan sa tarutup akatarima lagi din mamnaging nga Quran managtan wagyang kutwa ayat wallah na matarimatan sa tarutup akatarima gina ni kang gelebaka mangurip Allah sagyang gina ni takwa ama kasusuldun agyang kana kang gelebaka siku ini turun o Allah subhanahu wa ta'ala ayat ya qawriyan Ali radhiyallahu anhu natigina al-isti'dad li yaumir rahim so kapreparadui siku alungan nakaplaylayag na antunay alungan nakaplaylayag andeden ikatambunir kasih sagyang kutwa kubur kanami puundu agyang kutwa kaplaylayag na aya buah paguno terkasih sagyang kutwa kubur kana saden sa amal ka amapya na so tamuka na kibagag kasaya so pamilyan ka na kibagag kasaya diyang kaya dunia na telikudang kanyan askabusi sagyang kutwa kubur ka na aya buah pedekaru na saden sa amal ka Badanan sagyang nga nainip manaw Ali radhiyallahu anhu sagyang na taqwa. Liu sagyang na kubur na susalungan tanu amori. Tandan tanwagyang kaya kawyawig tanu sagyang kaya dunia tantua masimpit. Nagi pamana masa inibgir tanu wallah sarun tanu run penggelebak. Na anda tanu mapragun sugelebak tanu sa ikukubur tanu nagusalungan amori. So pemangin tanu siku Allah pamana na taufikan tanu wallah si kumang amala mga pipya agitu mapluto tanu kubur tanu ayamala na sisa along anamuri. Gina ninip manaw Ali radhiyallahu anhu sa gyan na taqwa. Aliw sampan na isap na kaluy mga ulama tanu sa gyan na taqwa na lagi dagyo gitu so kabalyung ka amasanggila si sa gyan kutwa dusa. Tigiran na ayam betuan sa taqwa na tigiran na pananggilaing ka sudusa. Melagid samana gumay tuadusa fahadat tuqa gina tigin tuan sa taqwa wa kun kamashin fawqa ardi shaukin yahdharu ma yara gumabaloy katigian apelala kau si sagyong kutwalalan akatataguan sa mga suruk ading ka di pananggilaan o bang kakadapuy agyong kuta mga suruk wala tahkiranna as-saghira fa innal jibala minal hasa nading katigin pepekay tu agyang kota may tuadusa kading kamainun kading kakatawan asupanaw nasimya kapun si sagyang kota mga itu atur melagid sa man adusa may tuadusa na kinang nakapanagdan tanong so may tuadusa na kapakayaw puntan di mapamang nirila si wallah napketimu na makaw matano sa alungan na maurina lagi dagyang kota palaw sa kalayan. So inang kanan mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Giyan na nimiya kalala amin italing martanu ageng kaya bulan Ramadan. Mabaluy tanu mga muttaqun. Mabaluy tanu ama papadalam magtanu ageng kuta taqwa. Na tigu Rasulullah at taqwa hahuna. Ay tigu Rasulullah so taqwa na si mapapadalam sa ageng kaya puso. Na papagunutun ageng kuta katiru manusia. Papagunutun ageng kuta anggota gelebak ageng kuta manusia. Isap nandauan mangurip no Allah amin taning maging kay Ramadan nasukabaloy tanu paman na disiplinado ang mga Muslim maana magagenggen ka aginawang ka gini maranon yan magagenggen ka aginawang ka anda man yun to ilain tanuman anto nabsaging kaya pumakabatal ko puasa susabadun na direktan nanan pekayaw susabad na nang nanang pipekayo pipekayrektan o paman na agamatan o agama Islam lagi dia nasukakan babs di pakasalian na mapapakay sukap kentan kapag ginumtan so na mga karumanyan nakaperembangan yang kikarumanyan so paman nakatendu kapag suruh si kulawas o di na pamaup kesakit ka na kedikstrusangga nalang nanan mapapakay o gayit na ilayin tanuman piyakit tigar tanuanan wallah sagyang kesul Ramadan ka antano magagat tumigrageng kan halal na upama kumiyagagatan tumigrageng kan halal na aya penariditan magagat tumigrageng kan haram samana namya kalalaman niya trining rektano mga urip Allah bitriningan tanu agyang kutwa pamana kakagenggenat tanu agina saginawatan si sagyang kutwa halal api pa kay rektano lagi dukakan na ukay na upama kumiyagagatan mo na saking yasud Ramadan
na aya penari uba paman na di aya penari di tanu magaga naging kutwa pe maka haram dar tanu pakayaw Allah subhanahu wa ta'ala. So inu pan manusia namay pusagyang ke Ramadan na miagenggenyan aginawanian pun sagyang kutwa haram kakarina samya ka apas agyang kutwa pamana puasanyan gyang kutwa simban niya sagyang ke pamana bulan Ramadan. Liu sampan mangorip Allah ayam miyak kalalan dakwan miyak pad kumya makalan dakwan amin italing umartan wagyang ke bulan Ramadan na magdam tanu katagwan sakagdam suuman isar tanu sikubetad upagaringin ang muslim. Giana ni isa amya karan amin italing magyang ke Ramadan. Enu tamsa di dinggu tema. Enu tanu besari pamana diken di paginu nakagian tanu magdam agyang kuta betad agyang kuta mga pagritan wang muslim. Karena bebu mangorip Allah su mga pobre kasuden subetad ukaden dan ang muslim. Lagi dia nasaging kaya pamana ing daging pamana mga muslim sa Palestine. Nakinanglan ang magdam tanu agyang kuta magdamira sa kasasakit pikiran. Kinanglan na mabaluitan wa mga uripan wallah mga mukmin ama kasay barat sa giyong kutawalay tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalbunyan lagi dagyong kutawalay yasuddu ba'duhum ba'da ay di makam babagera sa susabaad namya baluya pusti o pagarinyan susabaad namya baluya kelebu pagarinyan susabaad namya balus kanina atap o pagarinyan susabaad namya balus kanina pagigimu o pagarinyan. Gina ni kinanglan ama balui pamana mambaluya betad muslim. Lagi dia mangorip Allah nati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka saybaratan salawas. Sumanga mukmin na maka saybarat salawas. Igra manutwa kya sakitan agyang kutwa isa ang gouta na makagdem na agyang kutalawas. Sa lagi dia na usuma kita ulung ka namya kagdam su pangilelentang ila sulawas ka sa din ke paru. Gira sumasa kita ulung ka na baka pakan ge sama katirwa di mapya. O di na bepe makatan uga gyang kutalagam ka pamana dikad ke paru sa perasag deka. Lagi dia na igira manuntua dika dikeyaw na aya den dikeyaw na gyang kya lawas ka. Lagi dia na gira dudu kawang ka na langun di mamangut agyang kya pamana anggotatan. So gina ni kinanglan apamana mabalui abetad umanga muslim agina ni isa komunita ning umaupa Ramadan magdam tanu subetad umanga muslim lagi dia namala na sumanga pobre antanu maka pamamagay wana subrasi sagyang kota tamuk tanu namini pamamagay tanu. So isanan mangorip Allah pamana ndauan amini taling martanu agyang kaya bulan Ramadan miya kadagdakal pan mangorip Allah ndauan amini taling umayan lagi dagyong kutwa kasabar lagi dagyong kutwa pamana katubat siku Allah lagi dagyong kasabar kadan dinaki maka pamuasa suskanya nutwa di masabar siabar agyong kutwa puasa as-sabru ala ta'ah as-sabru anil ma'siyah siabar agyong kutwa kan busa kawan sababen ne pamana mabinasa agyang kuta mga puasa tanu dinaman ngan agyang kuta balas agyang kuta mga puasa tanu siabar agyang kutua mga ukuran wallah lagi dagyang kuta kap kegut magyang kuta manusia kap kederun sa beugana siabarangan. So pedanang kumangan dakwan amin taling martan agyang kaya bulan Ramadan sa pangintak wallah mangurip Allah akya sabutan tanu agyang kaya makap tausen tanu si mga pedan dakwan amin itaning martan wagyang kaya bulan Ramadan. Itanong pakalipatan sa gyang kaya murya gawi, mga gawi sa gyang kaya bulan Ramadan na supang ni dua tanu si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Tarimaan yan sa mga puasa tanu, mga tarawih tanu, qiyamul lail, sadaqah, mga simba tanu si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Pamana lebud nu wallah si ku mga muslim su mga betadiran mabaloya pamana su mga muslim na kaluluwagan siran si ku pamana diran di kapagingan su mga pagaritan sa Palestine mikaswirtan wa Masjid Aqsa ku laksa pangitan si ku lagi yung kutarila yan kamataan aswallah iskan yang bui paririla si ku mga dosa tanu balasang kanu wallah subhanahu wa ta'ala si ku kiab gini sa may tuwa oras sa kaya pamamakin ganyo sa geng kaya oras tanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.